قادر كريمي تجبو تشوبوي وتبتش رنگي وگرياي اف زمان حالي مالباتا پیشمرگه حزب ديمقراطا كردستان ايرانيه يكود آلوزيه دنافبرا PKK و حدك دا جاني خوش دست دابو بشي خوش كارو بشي برادك بابا هەستێکی کوردایەتی بوو لە پێناو ڕێبازی شەهیدانی دکتۆر قاسم لوو هەستێکی کوردایەتی بوو زۆر بەسەر بڵیندێەوە کە ئەوڕۆ شەهید بووە ناڕەحەتی وەی نیمە ناڕەحەتی ئەومە بە ناحەق کوشرا پێشمەرگەین حەدەکە دەبێژن کوان ji bo şerê dijminê xwe bikin ji Rojhilatê Kurdistanê koçkirin. Ji ber vê yekê jî her kesek li vir çi zarok yan jî mezin be lê dijî şer û aloziyê navbera partiyên Kurdî de ne. Min wek kçe şehîdê dawe la yekpekeka çîtir xwendin rêjin me bo we nehatûne çiyata şerî birakujî bikin me bo we hatûn ke şer legal dewletê bikin ke mafekanî pêşvekin min şenazeykim ke baw بدستی دولتی هم شهید نکرده دستی پکا. د مراسم بن آخرنا قادر کریمی ده پارتی و کسایتین پارچه اندنه کردستان جی آماده بون و هیوی کرن کو بویرن بویرنگی جارکتی دوباره نبن. هوار جدست اوی جینه جیش و جان و برینه جوی چرخاک و چپ گریا کو دیسان تازی و شینه کلیت و 100,000 شرمه شهید خویناوی هی گرمه بونی شهید قادری کریمی آواتی او بو برپرسن حدکه جی ین کود مراسم دا آماده بون تکسکرن کو هنجی بجارداوان دیالوگا و نتفنگه هیوادارین ئەوانش منطقی دیالۆگ هەڵبژێرین لەلای ئێمەوە پێشتر ڕامانگەاندن دووبارەش ڕدەگەێنینەوە تەنیا ڕێگەی چارەسەری ئەو جۆرە کێشانە منطقی دیالۆگە ببلندکردنا سلۆگانن وەکە بژی ئاشتی بژی برایەتی داوی لە ژیانە پێشمەرگەیەکی ڕۆژهەڵاتە کوردستانی هات ئەندامی حیزبە دیموقراتە کوردستانە ئیرانێ و خەڵکی کامپا جەژنیکان بهێوینە پشتیک و قادر کریمی بو قربانی و سپارتنا آخه جارکه دی شرد نافبرا PKK و حدکه دا سرین هلده و نگهجه آسته براکوژیه رنگین شر رو دا و قبرستان جژنیکان